ninjiye mu biri kuvugirwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibiri kuvugirwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu 2023 iri kugaragara nk'aho igiye kwirukanwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uduce twose yaramaze kwigarurira, yamaze kuba yatwamburwa na leta ya Kinshasa. Leta ya Kinshasa ari ku muvuduko udasanzwe nyuma y'uko ababirigi basesekaye muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bakoherezwa muri iki gihugu gufasha leta ya Kinshasa kwirukana uyu mutwe witwaje intwaro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu mutwe wa 23 umaze kuba wakamburwa uduce tugera kuri 12 aka kanya. Muri iki gitondo rero, cyangwa se ku itariki 15 z'ukwezi kwa kane 2025, uyu mutwe wa 23 intambara ahantu isigaye iri kuvugira cyane ni mu mujyi wa Goma, ndetse mu nkengero z'umujyi wa Goma ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye akiri izi nyeshyamba za 23 zikiyoboye. Na ku munsi w'ejo ni amasasu yavugiraga hariya Uvira, ndetse inyeshyamba za 23 zagaragaye ziri gukomanga by'umwihariko hariya Uvira mu buryo bwo kugira ngo barebe ko bazahita bazamukira mu gihugu cy'u Burundi birukanwe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nyuma y'uko bari baramaze gutangaza amagambo avuga yuko rwose uduce bari kurekura atari uko bari kuba batsinzwe, ndetse ari ibintu biri kuba byemewe, bari kuba bakoze mu buryo bwo kwemera ibiganiro cyangwa se gutanga amahoro mu baturage ndetse na leta ya Kinshasa mu buryo bwo kugira ngo bashakishe umutekano w'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, dore ko bakomeza bavuga yuko bari guharanira kwishyira kwizana kwa muntu ndetse ari abaturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nyuma y'uko Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo amaze gutangaza amagambo avuga yuko n'ubundi kabone ko iyi nama n'ubundi nitageraho ikitanga, cyangwa se mu 23 igihe izaba iri gusaba ibya mirenge, n'ubundi nta kabuza agomba kurasa uyu mutwe wa 23 akawirukana muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ugasubira aho wahoze, ndetse n'ahandi bivugishaga ko ari mu mashyamba bagomba gusubira akajya kongera kugangikamo. Antoine Felix Tshisekedi yavuze yuko rwose agomba kwibirukana mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kigasigara gifite umutekano ndetse n'amahoro. Nimba ari ubwa mbere ugeze kuri mbere udakanda subscribe, ugafungura inzogera, urangiza ukanda like kugira ngo ibiganiro n'amakuru tuguhereze bijye bageraho 5 kuri 5. Sawa gusa ndibuze kwerekeza mu gihugu cy'u Burundi nkubwire ibiri kuvugirwa, ndetse nyuma yaho nsoreze mu gihugu cy'u Rwanda naho nkubwire ibiri kuhavugirwa. Reka twinjire muri politiki na diplomasi muri East Africa ndetse no hanze ya Afurika, amahanga, i Burayi ndetse na Loni ubwayo. Leta ya Kinshasa irashinja Loni gushyigikira cyangwa se kureberera uyu mutwe wa 23 ugakora amahano mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kandi bagakwiye gutabara kino gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Gusa M23 yamaze kugaragaza ko rwose yo ishaka ibiganiro, ndetse nyuma yo kugenda irekura uduce tumwe na tumwe tugiye dutandukanye yaramaze kwigarurira, niko yo ibivuga. Ariko ku ruhande rwa leta ya Kinshasa ivuga yuko ari imbaraga zayo iri gutanga nyuma y'uko ababirigi bazanye intwaro zihambaye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse bagahabwa motivasiyo n'igihugu cy'Ububirigi. Mu gihe Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo yahise azamuka mu gihugu cy'Ububirigi kuzana intwaro zo kurwanya uyu mutwe wa 23 cyangwa se umutwe w'iterabwoba muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ubu ngubu M23 iri mu byago bikomeye cyane, kuko Goma naho amasegonda makeya rwose ishobora kuba yahita ihatakaza, bitewe n'uko Antoine Felix Tshisekedi ari kubona motivasiyo abasirikare yiwe bariho, cyangwa se nabo motivasiyo yabahaye yo kuba yabongerera umushahara ndetse akabahembera no ku gihe, imiryango yabo ikavanwa mu bigo bya gisirikare ikajya gutuza igatengamazwa. Abasirikare bari kuvuga yuko biteguye gupfira igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse bagiye gukora ibishoboka cyangwa se bagiye kurwanya intambara mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, bagatsinda intambara iri kuvugira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bukavu yamaze kuba yatakazwa n'ingabo za Repubulika za M23. M23 yari ifite umujyi wa Bukavu ndetse yarawufashe byoroshye cyane, ariko uburyo utakaje nabyo ni uburyo bworoshye cyane, cyangwa se ku ruhande rwa leta ya Kinshasa iburyo ifashe Bukavu ni ibintu byoroshye cyane. Ubu ngubu leta ya Kinshasa iri guserebura ikibuga cy'indege cya Kavumu yamaze kuba yakwigarurira aka kanya, ndetse bari kuvuga yuko n'ubundi M23 nubwo yaba iryamye Goma, yabizi ko buri bwira ariko butari buke, isaha n'isaha yahita ikurwa hano muri Goma. Kamubwire ngo nimba ari ubwa mbere ugeze kuri uyu muyobora kuzoganda subscribe, ugafungura inzogera kugira ngo ibiganiro n'amakuru tubahereza bijye bibageraho 5 kuri 5. Ndaza kwerekeza mu gihugu cya Evariste Ndayishimiye nkubwire umutware Ditabara ukomeje kugaragaza nkaho uri gukorana na M23 ndetse uri gukomanga ku buryo bukomeye. M23 yamaze kuba yakihuza n'uyu mutware Ditabara kugira ngo izabone uburyo ihita ihungira mu gihugu cy'u Burundi ijye gutesha umutwe Evariste Ndayishimiye. Nakabuza n'ubundi Evariste Ndayishimiye yavuze yuko n'ubundi igihugu cy'u Burundi ari igihugu gikomeye cyane, bitewe n'uko cyamaze kwandika amateka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko ku mirongo y'urugamba, ndetse bikavugwa yuko n'ubundi nta kabuza abakongomani bazahita bazamuka mu gihugu cy'u Burundi kurwanyirayo n'uyu mutware Ditabara bagahita bawirukana mu gihugu cy'u Burundi.
ndetse bakavuga yuko abakongomani bitewe na motivasiyo bariho nibamara kwirukana izi nyeshyamba za M23 bazahita ngo bataka u Rwanda bakagera i Kigali barasa. Ahubwo ngo nimba Rugamba ageze kuri uyu muyoboro nkwaye ikaze.